tamariki mai, pakeke mai, no te rangi nei tai atu te iwi Māori ki te tangi ki tō rātou nei Kiingi. Ko te tohukataka o te manaakitaka ana ko Kiingi Tuheitia me te makau ariki. Nā i te whai whakaaro rātou ki te iwi, ki ka tamariki, ki ka mokopuna. Ko te kaumāwaru ngā tau a Kiingi Tuheitia e noho ana ki tōna torona. Heoi e ai kia tākuta Hana o Reagan, he nui ngā hononga i wainga i a Ngāi Tahu me te Kiingitanga. I roko katoa māua ko taku pāpa i te kaho o te manaaki o te Kiingitanga, i a mātou i tērā wā, te kite atu, i te mana o te iwi Māori, te mana o te Kiingitanga, te mana o te mutu, e whakakanohi nei i a tātou i tērā taha. Nā reira, e take ana te kākau o taku hākoro, nā te mea kai te hohiperi tēnei wāpa, mau ki te kāika, e kari i hara mai enei hei kanohi mōna, ki te tuku atu, i te whakaaro nui, i te mamai nui, o Ngāi Tahu whānui, ki tēnei tino ariki o tātou. Nā, ko te kai whakahaere o te Rūnaka o Ngāi Tahu tērā, e wahana i ngā kōrero o tōna iwi. Ko te kāia koe ki ngā rau o te mate, ki te kawa ki te kohe ki te kie. He nā ki o te kāia hoki koe ki ngā rau kupu aroha o te motu Ngāi Tahu Kiingi. Ko Ngāi Tahu, ko mā tātua waka, ko ngā iwi o te nota, me taranaki maunga tērā e whakaeke ana i te marae i te ata nei. Koira te ope nui rawa atu i ngā rā e whā kua hipa. Ko te whakakotahi o iwi, nā hau tērā. O te rangaranga i ngā tira iwi take o te ao. Nā hau rā tērā. O te tui ngā kāhui ariki. O te moana nui a kiwa. O te ao. Nā hau rā tērā. Mo te mana motu hake. Ko koe rā tērā, Ngāi Tahu Kiingi. Ko koe rā tērā. Kiingi Tuheitia Pootatau te Wherowhero te tuawhitu. He raumahara tēnei hei tā Mark Solomon mō te Kiingi. He was a good person, an ordinary person, if I can put it that way. He was very easy, was like his mum, very easy to talk to. No, I think he was different to his mum, different path, but I think you can look at him as he's the one that's tried to bring the kōtahitanga back amongst all iwi, especially with the nonsense we're going through at the moment with government. Don't tear ourselves apart. Let's build a way of life together. We might need some super glue. No te timatatanga o te tau nei, i whakaritea e Kiingi Tuheitia, te hui āmotu ki Tuurangawaewae nei. Hei te marama e tū mai nei, ko Ngāi Tahu tērā e whakahaere i te hui āmotu tuatoru, arā ko te pūnui o toka. E ai kia David Higgins, me whakakotahi tonu te iwi Māori a hakua ngā uauatanga o te wā. Iwi to iwi, we had a strong relationship, and that relationship was built on confidence and trust amongst the leaders of both iwi. As time went on, we were slightly involved with the Kingitanga. Tā Tipani, myself and about 3 or 4 others were involved in the succession meetings when tātou was lying in state. So that relationship has developed over time, and it's been a very profitable and successful relationship with Waikato Tainu. Ka haere tonu te tangihanga o Kiingi Tuheitia, tai no atu ki te taite. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. O kia lātou, te au kia tātou kairau.